Musezi wa Mutongo TV ngwatene ya mukamba hedwani ndo wa muka kalibu ndene wa kilungu cha amuka twamuki yetene twamina mauvo twamina madhango na indi unene wa imwe kwa imwe ni woju otiele kuma oyu nginyasa itatu na nene kwa dhia kana twina Mutongo ino vikie ngwithandi munenga mwanya wesethia ni wa ukethia na tuyambia na umonde na kwene ndatu na nisie kindu kithi we muno isiwa ni kivathokanyo va Kenya na ilembeta itu ya ukamba yena atiwa itina thene wa iliombunge situ sionde si miongo elena ile serikali ya Kenya kwanza ni komanisie ila sieta empowerment programs thene wa iliombunge isu sionde kou ilembeta ya ukamba twasia yonde ni vikiwe ni atongoi ano matongoi ni monini wa president Kithure Kindiki matwaisie empowerment programs kana siari susia kusanga mbesa mevodhi kwa makundi wesethia makundi ni matethewa kwiyukilia ki ukwati ndatukula makundi okauta chambe kila onene la monene wenda tukulanye ba ni empowerment kana ni oteti usini wonene la monene nundu wethukizia atongoi aingi mono mangale ko ya ulei measia kiki twaiwe ni siasa ende ba empowerment yevo kindu kingi nacho kithikire na kwiyumile ndene wa siathi ithi ni amwe maenende alami ovika vya umona ndo message bawa chumwa ambera sasi wa manyondo ba kwitu metabone kana ti metabone nai mane mo mangale ko sia kilimola kwa Mutonga aya semo maina kwa tambesa isune sa me kwata silingi maana ele mbesa mayese kola siodi kuni tu that kola nyese mbesa isi ithi kumwa millions ithi kumwa ne wone si otevia ala mailete kotevia ne mbesa isukana sietevia amwe matongoi umwe wa Mutongo wa chama cha UDA umwe wa IMCA ndi mwata sietwa ne wa kuma county ni akitwi eno ni endene wa obando group ni mwe kwi iyo ayase kana kichugie chama bakangandaka monango kote undu kinailete kotevia ayase kwa tongo ya mwanene makwete kwekala na kana kotiwa na mbesa isu ila sio sangwa tunena ni ndomie otumani wako woni ondabye wewe yonata ni siasa hii kana ni empowerment Facebook ni Mutongo TV enda vo tu live na ende YouTube Mutongo TV so FM official subscribe then wa channel kitu cha YouTube ndiyo otumani wako na ende ile itatu kenda imwe tano namba otumani mukuveva tendevi ambia na ndeto Mutongo TV yes karibu sana Mutongo TV asante safari wambe kweli anakwacha tu kweli ana ikombeni ti karibu sana asante kilunguni cha umonde mwanya tu wako asante ndo kevie musiaisia nikana tuambie musiaisia kana sekamana kaane mukevi na ngumuthocha kilunguni kicha amuka tukwatianisie uteti na tuima na kana simrisu ni siasa kana empowerment ni siasa na kana ni wone kutethia mwenenze na ngwase mu byakwa rastas nondo akumbita tunena nisie topic isu ndia muthocha yes Mundu Joseph yes nenda otwambie oyemo kwa imwe na otondo na alama cia TV ni wateto sisia kione kwaku musiaisa ni kuandikita ni kulyo mundu ni quality ya kulyo ni empowerment kana ni uteti ni na nengane oyi scenario ndo yeli nituonie bagu tukamba baibana batanabikwa mana ikwenyu Kitui West imetoki kwa Mutonga kwa Mutonga mokie mamine nguni kwi iyo metaboni na mali nguni na nona munini wa president Kithure Kindiki andika ni kanan ndeni wa Facebook yake mtandao wake atuongea kamba muvea mono azeni mindie constituency sio on the simiongo ile na ile Joseph tuivutu kuambia kikiende ni cha kutethia mwene ndekana ni cha kukuna oteti wa 2027 ekana mbea na kwasya kana saingi siasa ni nzoku muno especially sialika munukane wa mundu utakwenda mwenenze atetheke no wethia mundu ucio kwasya kana ti empowerment ni siasa ne mundu wina wia wake munene bandu mundu utena thina wa mbesa na mundu wina maisha masio na nweze saingi kendo kitelevo yaku no kisio kona ta waste of time kana ta kendo kithuku
paimbe sanditi Erastus na kindu kini ni ukiwete to na ngakiweta va mara maingi empowerment na siendo ile na kawaya no na sele sieyo nesa ni kwate no newie no to newie to sentiment tu kwenda kwa sia ndo mama kwa sia ati mabi kakuma kione maneli yes empowerment ni mbeza sia ikundi yes na wikitia mundo nena kikundi na nuko sienda oyo namba zile sinenga nawe ni youth fund kana uwezo fund ona asla fund na section ya ikundi uteke ikundi ni ndio kwata ti sawa okay besa hii siaba kwanwa sina wa ikundi na ni ma registered over ikundi yana in fact ni bingi mono mose tembikasi ya andola motamboka andola me katika boda boda na ikundi ngi bingi ni sia ndo mebange kuna maso vya ikundi na ikundi ni bingi ina ne kwate takosi na ini ikundi over 100 nondo allocation ila ni wake kundi chonengwe kitono ne maybe 30,000 I'm not sure but in 50,000 kano 50 kano na isu ni pesa bingi mono nondo no sembe zisu yana ngano ikundini methe ya na option ile mono ni maikonetha cia ni maitandetha cia na kwinenga na ikuta to loan mundu yeye ito kumethia tunga na interest na ndo kubitha twesuo no ndo lando maingi ni siasa kwenda kusikia siasa mai katika leadership watembelea ikundi hizo na alama siungamite na mako nenge report ya ikundi ona maybe yasu ndo makoma naina kwa wiki umwe ona baso koni wale kwa baso koni ukiti ando methe ana ikundi na suola kwena soko moma sekela mundu maneli kana manatano na mesi umbani na singi ba makwambe ya kwinengane na imethe ya imasioke after 1 year ukiti ando asume basa muno na nimo kila nasia nondo toi tamundo no sembese isu ikwa mfano twase minimum 30,000 ni moza ta kikundi yes na netwachosa twi watu inaku lakini utembe kikundi chando meanata onaida ni manata mwana weta kikundi na mwana weta kikundi of course ikundi mingi simu ya wai twikasia ane nondo sie tutethia asache eka tuitandithie singebe na yusi inge ba maybe twise kwana muno maana mwisho wa mwaka twasengela kanyo kikundi chando 3 ni makwata ngili 3 ni makwata ngili 3 number 1 pau mundu ona makamwa kwana bau kila muno no kukwata ngili umwe pe mundu to makwasa ngili umwe munini na beka indo kawayo okay onena kaseo muno kaseo muno pyu ake kwya kambai twikethe njangendu ni kwate no mwete nena no wete kando wete aidena na akatuongelela message isu ni very strong kula kwa kamba twikethe chao njangendu oina kwa isanduku ya soda ne kwate ile around 500 na 500 sino minimum ila asla fund nenga nai kana oyu mundu wa boda boda na ndola matwa boda boda no makotavia maingi motisio meka kwa haya kwa mundu kosa squad na squad imwe ya 300 350 kana 400 kena mundu suna kwa tala manata no meka teka asla fund kana ngilio tu kwa sayati wa kikundini mundu suma thana wake no ambia kana we nambia of course wambia tuba tu wona ndo motho kumatumenda kozo na tutu ithia twa squad kauba kukeva wa mana kenda mana nana ngili umwe kana 1500 but 1500 chimono muno sithia ngili umwe mana kenda mana nana kwetuko okay gukulia mundu usu kethe kikundine na no akwata ngili uswe one no ale ko iwe ane no na mbeza cia kosa ngali ndo ene sindo ino ene motorbikes na ene ngali be ndo methe ana to conditions luka kwa ambia we nangale wako nithie na ndo nandie mbesa ile ya condition utie mbesa ne kana umale angale okay kondo kesi ko notion ya kwa sene mbesa nditi ku ishini ine ko rifa mundu kwa kawaya ne mwe kune ko kwetwa njangendu osa mbesa likaba credit cha madhaini 450 matumbi kenawe na mbesa muthana kwe wambia kana we nambia okay credit cha mukate ne mbesa siana twambia bo none tando na ni andwe suomeza kosa mwana no kweka survey na ndo ma biashara o makule baba umie wane ne kwemena munuzu ane ne kukwea onekana manata nazuma kosa credit tu kwa ndo maka kwa mambe ye biashara sio na credit cha mukate atena mesa umasia mukate wewe ndo anye credit ukwile la yulo uthosi na wewe those credit kidala one kwikitia na wewe those ile tile one itatu uwende ukweza kwikitia amanza katuka na ambisia na ndo ma biashara monse pai mundu kakulia akwa nambe yulo
ku weleche uyase kana kiki twaiwe empowerment programs ili twaiwe ni real empowerment sia kukelia enendi na kuya mwenenze onateka kampani pano ponze ukaweza kuiwa ando asu ni mokite na ukweli ano aneweka mwana omane mokite next week so be kikundi na ukwika nzia sionze utono kilichabu nono mbese isi enewa ikundi si unewa kila mundu pe na issue yesu ya tosu kwa sia nendia na newe maneli yes. Isi ni lama na nengo isi ya lunch na isu kawaida ya siasa facilitation nisi no woma kunona no woka na kawaida ya siasa no siasa ndo aba lawa maumia ona kawaida onaekana ina sosu mundu sumu kulio na kune mikutano yana hata wende tano aneo yana kana 50 kana o maneli ni mwana siasa kwa hiyo isu ni sindu ile tofauti okay pena kingi kibano mundu Joseph yes. Kidogo source mbesa hivi yes nyana kuni tuisekana hii ni mbesa mbingi ila sio nengano nondo kila mukutano president ya manete milioni 3 kindike umya nini ni milioni omwe mono masia milioni ile sini milioni 5 alangi meko andamana na mono kuona akina tasudi mundu ayumbe milioni amayumbe ngilia na ngili mana ile yani imbesa ni mbinge muno na wasisia measia ni meumya mesala ni ona business yo watozi mesala yo ukise uze bena mokulu muno yulo wapala mbesa ikikuma yikende kemu mwana no manai ando ame katika kivila kia chayolo na ando maingi baya me siasa ni sia yolo national methe ama toto vune musala na ti musala wo masurvive na ukethia ni kodala musala ona musala wo tona kwithia ni budget yo ya muthenya umwe undo wakila uchoko undo twambe ya muthenya suo evika wiyo ukwithia musala wake katika allocation ni muthelu wathela na yana ando mena mbesa na ni ando ubo wa kukulia Ruto umete mbesa kana isu ni siasa sitotethia Ruto Kenya ne kwatia o ino the top farmer na kila muno ni wese ti sawa top farmer kwa ngima ya leu yes exactly na ne mumona video no imbes mbembe ile wende toketha mbema mbinge na wenge da yake ndithe aya supply local aketha mbiko kwithia no mbikato enza mathai make ala umasia katika poultry farm yake kwa mwathana kutwika ni no sovasia between 1.5 to 2.5 na hizo ni document katika hizo ni information katika public domain na ukamwekea masabu na apart from biashara hizo si nguku na hizo ni mathai tu atala nguku ile sitewe nondo cook chicken wese ni yake tusituona tutesa wako online ni twake tuombe na tutesa ambika Uganda tutwine somana na watu munenga mbesa yana kwa mwathana so usuni mundu kusobya mbesa mingi kwa mwathana onelo nao kumala bai kanisa ni 10 na 20 izo na isu nditi tukate ya meo ya sheria la ya 10% twane kwa bado no kuoya ngai so kelele wa kwa sia mundu umisi mbesa ba na chawa ndo thate isu tumia munuka nando ni mabokomie ono yo no ine tugetekalana na ku kambani kwe andu twina marambe makanisani muma sia mbesa na azia musala wake kulia lakini mundu uyu mite kutethia uya wangai tiwo na mapasa ni meze sindo ino na ndola mekanisani ukwita mundu ekwete mbesa na ukwita niwese mundu sunu wa biashara nambe omukulia soto ute sai na uwe sio bichaba umbete milioni omwe kanisani kana umbete ngili 500 nombelewa so issue ya mbesa isi umite bamba kubeta ano ni mabukumia na makwata mbesa na ndo maingi meisi yasane menda me yakite kiutonyi wake mubuko na wasise kethabe na mokulio maingi no asia ndola makeo sanga imbesa mayo isanga tambesa sivyo ninilo elete makumi na mundu akwe wasukume ukona mundu umiongiliana but ukwithia katika na nisi tuifanye saingi tuike asindo siasa ukwita mundu kwasia ukwita mundu tito kwenda au mingiliana kwenda au 500 na umiingiliana kwenda monene anayo mbesa ndini ni mumu ukwelewa yukwithia saingi no le kwelewa mwenenzi but the point is ano ni mabokumete mena mbesa sio masivite na me ready kushare na Biblia ni asia tutethani okay mbesa hivi kwangelekanyo yes umba no omwe twase umba no tawa ngune wolothe kwe muthenyane wayo yes no bomwe milioni cienyiba yes. athandatu kwangelekanyo yeah kinyungu no twasie kana milioni ithi cionthe cielikanthini wa ikundi ithi kana enende ni mume ukwata mbesa ithi kana mbesa ithi sietiwa na amwe matongo nondu watoro sisia
twase approximately kikundi umba no twazo na nando meanata ni kundi cia anata besa ithi ni cio thi kundi ni ni cio thi number 1 empowerment cio kwekwa kwena registration yende na nimukeko soma sito mukwandikithwa to kwa sema ingune mebika kune meisi mendete kukomana na ikundi cia anata ti sawa undu manai kwa mutongane manai se kwanza kola mothi methi mata namba kuthi nondo tia imokela ucio makwasi one twendete bana methi ana arrangement prior na methi amabangite kila kinu na local leaders and all that na ni methi ya mesi ikundi ni ciana na ikundi ni cia maana wendo kayo kilia ati wewe ni mokite na wewe na hopes umalo ku disappointed nondo ndi katika kikundi but kadha katika kikundi sito ya kwevu na moyo koma nacio katika yo table banking ni moko mana na mbesa bo na kila tumo kudhuthia ndo neka nai tukwate serikali koko na tose mwana u ketha mbesa ini masene cia empowerment ni no system ingizio nondo wane easy ku apply tawathi youth fund in a groups wathi uwezo fund in a groups asila fund in a groups lakini beke betikiva ya sokoni kitakezo kwanza mwana wako lika online click to button chu si mese kwa apply mbesa isu nane maingi nondo wase ikundiswa na noenda market ya monze me 10 na ndo me same level ukwethi andu acio na kulika simone mangu no ise China cia ikundi muno muno ni cia online na ukwethi amaise no na isimu tino matome atula tunge tutiti UK government ni ethesia na no ise idea yone ya bottom up ne ethesia yoka kuonze mai ekato mose na ndaya na twimathocha na twose mbesa tuthukume nondo indo kubitha be moi tu kwi bandu utathi online na Google Asla Fund kulatia mbesa cia kikundi ete andu make no mbelewa ko ikundi ni cio tetheka na osa imbesa mutena wia na mwikasi ke siasa kona wathibu maana mbesa icio mwange mwana kwa tengili umwe manzo ndo tona kwetethia ayo ngili umona ne kunenge nguko itatu na wasea andu azuma kweza kukenge kukwetia kura wa monia flow ya nguko bakubiana nisi ando no kupindisha matenda kupindisha na kunenge mfano nakwe mundu wonze wako na biashara iloke kalanze na kyo muneni ndaka kuyambie bayolo ambie banze nange makuya na ambie bathinde kendo but you know notion ya kweke asindo siasa na kimena kitebala ki nondo byandu mamenete the old regime ya UDA na onethia no menete mundu osa ebusesu wekata wetethie na pokendo kingi kwenda kutabia uthini wekathala ti sawa na sindu isi katika Biblia ila Yesu aiko events yake mbingi tona aetethia na bandu enda aithia andu me 5000 wa champo kendo chu amaibise nondo mainanza kana na eke ya mainanza tuona scenario ya bandu abika no kumaivia koi maanisha hata ando menethio wananza asuo za itwetebo ti sawa na although twisi ndo manenie Yesu amaivia ndikuona atamendie makwase i mundu oneto nengo ikuyona mukate na newe Yesu ti sawa kuyu we twikono image Yesu yae ni mathi ni maivia na pondo akumala kwase i mundu na newe ngai atonengo mukate na chao kuweleje mwene ndi adia kwata kilo kukwata kwata kila asia santi asia mobea na ukwisi leo ndo tona kwekayo na ne ando onetha no ngili na kunenge mfano bana akya ona mana 5 ni maingi piu packet ya mutu wangano kule mundu la uasia batini kumesia bati mbinge muno piu kana mamule and it's only around 200 kwa onetha ni mana 5 imaanisha wena mutu wangano na muta makwambia kuwa chao na kuwekea katika chao nondo la ndise mitamete la mbesa imbinge sio kesima balokele mbu wambia na iso na kwanza nizo zitotethia indi tinese sio kelasia mundu nesa aithio kabalo kilete ndete pena kindu kingi Joseph yulo ambesa hivi be makule no ni ando maikulie mayasia milioni sio weto ni Professor Kindiki toi kuona sinengano kikaboni indi ingisia yumbe ngiliana nitukuona mo yumbe okelia akeke ya MCA chau kila mundu atongo yangi makiki but millions hivi tuwezona ando meyase no mawatho ala mawathana wa ni serikali iwe kusongea kau no kusongea tene media house na nekwatia
no mwethi ana representatives katika two locations kila vandu sure kana wiko press katika location ila sionze matembete na nĩ sasa ingi woke wo vandu tabuna ukwata simu yaku keko hesabu yaku nini ona ndo tweka arambe president nanda na takwa motonga tana nenga ni 3 munini wake anenga ne 1.5 ange mu masena yana no siande konze wa isisi okatala yondo sia ita suoyu kukela kwange acha kwa motonga with manze leadership ya bu makuli mbesa hii tweka masabu no ni mwana kwati megwe ni mwana kwati kumbe bando so far ni real sibo ni nakwe so far ke that real before moke kitwima natembete kila bandu Central Mount Kenya na bai bandu wao kiluke wa mundu akwasya mbese imana tukengisi nayo kitwi kula kwanza matembete nondo ne kwate kitwi ni mendete more than mendete constituency on then na actually kungi makathi kele yes pe bandu we yana makwasya mbese ine tonda kengwetwe na inewe ikundi no bai bandu manaiza kwa semena ikwata kumbe za sivyo nesino kawaida ona katika kawaida karambita iswi kwa announce kindo na no chuke kiomba asha na okethia mwe nonwa sina atalo na moko but ino ingi nono nditi isino sie kiwobau na ndo mai sukuma na sikeso kunenga no ikundini turuka pa maundu ma siasa wasiele mbeta yo kamba ni mukati wa malembe tala menda na motongo imasi au ni motongo yutum akatumia the word kingpin one motongo yutu ambaye Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na no tangaze tunokuja kibela cho sumbe no withiwe iswina inzemwe ya kwenda kubindwa Messi le makamba wese ithia ni makwata mba serikali la yivono ndo president Ruto tyo kwenda re-election ya 2027 wese ithia ni maumya Messi le momo no kula Kalonzo na indi maete wembesa hivi nikenda wese ithia ni maze kweli serikali ila tuinayo ni kutune kindo na hivi tukawona kula abe serikali no withwe ine mupango wa kwenda kwelo lucha akamba you Erastus kisiasa na netina nguyando Ruto ne God sent to Kenyans na mayono you unless we na either iba sapio usisi Ruto na simbo yake no mwana analysis ndilo kweka ndisoma na kana mundu swa tumetwe ngai but Ruto atumetwe ngai ba kweka siasa ni na kila ndo nokulia politicians kuteria Kenya na politicians Kenyans bedini zitu na Kenyans na politicians na politicians matume ya Kenyans kukwata platform but politicians no Kenyans yes but nisi nime separate ya mavika bandu nondo toiwa sia politicians kila ndo nokulia politicians nimea malan kumabala be Ruto kwa sia Ruto kutuma ndwasu kuone kuka kwamba kubindwa nzeve ya Kalonzo Ruto ndesi siasa ni subaibe ituke kumwekia akilini Ruto akili yake ifocusite kindo kimwe na no we president yola kumela to akwatie independence wekia all the tribes kikabone kimwe na manenge equal respect kikabone kimwe the 44 tribes equal respect Ruto kono nengete na ya no nengete na ya kamba na Ruto simu ya ambene ya ando suola Ruto wanaunziwe ni Chebukati simu yake ya ambe kukuna kunie Kalonzo tisa na Kalonzo amwe no eso kulio na manzo tio mundu akutio mweta ba mukuli akota bisia ba na Kalonzo amwe twetele twekata ila asia tunito ikotini kotini still simu ya ambe after Kome Martha Kome announce Ruto tawina simu ya ambe ya Ruto ya Kalonzo isu ikotavya hata ikotavya kana Ruto kwa hiki ndo etelete cha kuko yani wende etelete kindu kimwisie no kwenda kukilati tisawa na nekwate kindu chucheki Ruto wo nondo akonya Kalonzo asiokae konya Raila nane nando asumonze onadha no vindisi ya football game ya Gladys Wanga ya 2022 wa mkamene Homa Bay tau mama nendie kulonji kiwanza kiuna Ruto amadha kukisovya na akisovya within less than 2 years no akikie movela unaona ndo officiate ya nini ni Ruto hakiki that tells you by then before na tulisolika 2023 anaone ya ndo ubo umona ati wa Gen Z ni mama na tumiswa Raila alikula kwetu ana ndo maivangete kumatene and they communicated
na Ruto metikala na ono mo boko manake na the IAU and all that isu ingino drama mone no kuona siasa sitamutethia kwa si ati Gen Z ni mama na atumiswe Raila kwa atakilo kwa tie no that was wrong. Ruto mabu keda no windisia ila kanisa ila meetings yake sia church siambe okay kitui yambe amina kuapishwa okay kitui na bunu watu tabeisia neza na mwethukesia neni ata mundu ai nanzika no in fact nya nayo but no wano no sia mundu nanzika tutabia neza atu ya paundo tekete na Kalonzo na amukule kila kindu lakini amuyane kata but Ruto ndakwenda by tribe kwenda otie endie Masai ameke asindo na madhambika airport ando no moko na kelele avyo mabei akiambika ila nini sia kivuni na stadium na fish market Kisumu wako na sindo Mombasa ni wako nete kamba avikiu kwa Zambete University aviku endeze konsa na nize kindu kila nitaba sia kamba ni mwika kono siaza sitebalasi Ruto kendo chambe konza ambiswe ni Kibaki tiwo sure nicha Uhuru na kiena konza for 10 years nando mekwenda kwekulia kokolio kwa university yesu wetai koinaki woyu nenge university koinaki woyu na kwa yai university Ruto ikyo kwa ubingwa Open University of Kenya kana tiwo weta niwe si kindu kimwe jesi no lona kutabise kindu kiu jesi no na kutabise kindu kiu serikali hii Njarangu na kiwetie Njarangu anaeleasia ndisi no fweneke kanano yes podcast yes but serikali pe ndo ile wakite kindu kinambe iswe na kwendeswa ndo kitiano ndo kinae cha mundu lo na itina wako weka kuendesya tisawa na wachendesya kimaanisha credit tunenge mundu mola wachambe isi tisawa kwa mfano pe kilomita kadhaa Ruto kuko tweke awaya twimo pata credit isi ya kana tali usuno wa minekelelia kana chawewa kwa siku yes twina wake very crucial monzala mama ambisio na vinda yake baki na neo ni kula sia no mambe kwekulia kulio yesu ndio ito nene ya Ruto kusiendesia siambe iswe nao twikitie mbingi siambe iswe ne Kibaki tiwo na Ruto kwekulia kulio enge yo Uhuru for 10 years for 10 years ona asukumia balo na asukumia ni sawa naona asukumia but wazia Ruto okana akwimina Isukuma ndana abomina nominated no to university Open University ini kwenda na graduation this December nominated like for example no but ne kodala baki ne kodala we can send that one we can bet baki ne kodala na Natalia Otosu twase Uhuru andia obichovu Ruto no kuminia but tuambio nenga credit to manenge monze ekato appreciate bala Uhuru ekie na ekato appreciate bala Ruto ekete but tabake ndoko biba at the point of bala Uhuru umila bake wa mesisia mwena images no one ai basa muno tiwo actually no serikali no yewo yalika yes serikali ya Uhuru yes no yasukumangie no yasukumangie nondo zake uyibala tele kilungu kinini muno kodela yes but wasia we are mwingi onaza in terms of energy area ya serikali hiyo na sino mingi ngone na nyumba ya housing na mundu sisi ndizo sionze yako na within just 2 years ko na kila kingena kotavya andwe na naona tuite ngotavya ba siasa itu nene ana politicians na kindu mudi Ruto wete ya kana twasa kuwa tune ndi kwekaluta tuwe katika war as politicians yes the politicians nondo kindu kila kwanza kila Kalonzo endesie dia sene kisio kiba kicha kwenda kutweka katika opposition tiki ndo kisio kedha no interview ya Moses Kuria na Jeff Koinange ekite visa fight na wasisia visa ekite sia all the presidents na visa yake mwisho meaning na atabia Jeff amwaza no akevia part of sorry akevia part of presidential what candidate ngo kulia Kalonzo yake ikio una ameki obumonze na keke yake sura yake mwisho na hapo kwa na serikali ni cha wasi hata mundu tukola ni kuli Yesu Moses Kuria serikali ni no dokumete eta CSC but ni esi akebya chao presidential candidate na chuni kilota basiambika president na katika interview sunda ndinai private na public na weta
asia come 20 nake kia visa onatiko ne nake kia visa akasia no the 6th. What does that one tell you? Kuo wendekethia wesethia Mheshimiwa Kalonzo na atonge ontheo kama ni matho Kalonzo na thukome na Ruto na eko kengwa na advisors memanza na Ruto vo ivinda wokie ba masako kanisani na ndabia Kalonzo nesa muno no no iseka clip kuko katembea muno katika online amwe andwa mekukenga for the sake of kwasa ivela sio kuonze tisa ivinda sio deputy president. Yes yeah amwe andwa mekukengo vano mekukengethia makwato maarufu na neke tumeona ona tweka laba ona manzo ne mutabasia mwisi mwenena mwimanza kura na mutabia Kalonzo logo oita 07 Kalonzo to some extent still nese koka mistake weke nondo 20 elections SNS maadhime ando atatu Raila ndesinda Kibaki no leo sinda bueno asinde lakini aise nesanda sinda tiwo na sia isi akono na namba itatu tisawa but in the process kakendo kila ne kwithia kietene nesi evidence ya umete katika ODM aso vya ODM Kenya but tutwasia ikethia Kalonzo hapo mundu wa moneta mwanambe kwa kananzi kai thoko mona ndange moso vya serikali go kutabia ata umete kwa ODM aso vya ODM Kenya methia maso vya serikali sina mena Raila tiwo that was 07 plus 10 years ondo Kibaki wa survey plus 10 years that is 2017 oitwe thia twene ya Kalonzo maybe newe musumbi nondo ndeve amananga setup isi yake na Raila no kwatia nondo Raila ithia anentie asa for terms yake onesa sio ile siadhala na Kalonzo akoselela yu asiokia atiwe tina mono pio na basa vyo na niwe sasa ingi kwa 20 years uteka position kidogo ni challenging na siasa neta biashara isi tu oina bikabana asenga by then on supermarket yenyu ni bingwe by 7 mondozu that extra coin da imagine betete onege endete bana no tumando mabingwe nduka yake so same to politics you can imagine 20 years winza wa systems na ni kindu chomo muno saingi no chutie tina muno no we katika system veto insights so kwata ana to experience na tunotoa kweka na to details fulani nondo meetings yuko na cabinet makweka I know that Kalonzo that level ane kwethe yabo sindu mingi sikwe ndani ya kwethe akusiwa kana itaba ane kwethe yabo wesiona nokwelewa but you na yeye bayanza na twende na kwekwati ati no bomwe bo twene chao na 2027 ndoko vitha na ona mose no nawe ati na kindu chinde ngota pia ba Ruto 2027 kura akosa andike historia ona ti Kenya katika nzi hata akabeta kula isu na more than 80%. Record this. Sia 2027. More than 80% Ruto akabeta asio. Oito unena. Aingi ba mazia na enende wa medukisia across the country. Yes. Ona wazia demos. Yes. Yani enende me no thatu mwingi muno na president. Kula ino 80% yakaunda. Isu ni kuli esio muno. Akenya be mando tukosea. Na twikosa muno piu kula kukosa yani kula kukosa kwithia na niwe si chances ya kwithia kana ni the oi kana ni Ruto kwithia emo ni sio si hai ti ithwe no belweka chances kana okay kia wa Kenya monze vano tukolania yo Akenya na Ruto no lamwe Ruto no emo ti ithwe no kwelewa na saingi tukuna sindu ne thao ingi na ngui na twesiananga toita kichende kindu kiki nanzika nando toinya na kuonia ka clip ka kutonia Loisia Loele na kutavia kana nelete nesa number 1 muika mazi amenanzika nondo over taxation na menanzika nondo maina wea tiwo haya na wetu mwana siasa sia katika street na niwezi kindu cha kutuma ndo katika street by the it is wrong that is ticho kila kile katika katiba kaito namba kwendea yes bai mundu bai mwana siasa na atumana ama na yumeli Evikesi onatweka athi kutwambe ona Kalonzo prior to that anati ndia announce it aite kukethia public yes kwa kwa sababu ana siasa na tomana lakini kwa na tomana correct no niko tomana na ya mondo uma aye no na thabisi anaisi ando mathi maandamano na wetaka na kukethia public holiday na Gen Z it is wrong nisinike
inaye hivi memorial ya kulilika lando makwie but bai mundu namuona na kadi kana bandu manasovetie maybe ta service church service ilikuwa inaiba kethe naiba inaiba ndabye pale nai andwano mono tanya rex na langi pe bandu manaomba ni nangija polisi ya make tear gas aye yes polisi kana siana sio nani Erastus twikeke siana sio na kiuka nani manaomba ni pano bala mesi ano manenti kumbani ani town na kila mundu nono ni TV na kila ndo no tabia leaders from politicians to church leaders and parents and even teachers andola mena mwana ebusa yako ekala na siana ino kila muthenya nenda mwitabia nesa oyi was bingwa TV ya kumandamano mende we mwene ona nduma lanza ya nyumba yako chuti cho katibe kweta twambe abo twambo matabisi abo katiba ndetu etu as much as wenda ko biba yoko kati oko kitera iti yako chuti cho katibe kweta tisawa katiba ndo tutavetie maandamano ma katiba nala nisi nesa ningwandamana Erastus noise levala ni endete buyani wake but chuti cho tona Kenya na buni ko twambe yako kwata mistake yes maandamano anomeka ulikilo nimbuli nditikila nondo wae last time niwonie makoi kukusia ndekela si Uhuru Park na maindola me Uhuru Park mabevya tisawa ona ni festival isi ano natutuka twethe yaku twakotatula tundo twabevwa na sindo mingi town na sia kunona matuka maporo na chao na ngwa na parliament unakulika parliament nyemba ile neka usenga na leaders na bai mundu onoyo nguka nangu isila siai ai so far ndinaweza kuona leader na ndiye sini kima kwenda kwikuata mokea Gen Z lakini kedha meko makia nitina ngoma tabia isu ni nyoka ni na mumu kwa na crocodiles no ni nyezi kamelia na nisi tu yambo kwa na piece of a country twane kwa yumi anaweza ta leaders tutabia ndoa it is wrong uti wo twane kwa kasino no nitina ngo kulelia bandu ambombe ya mundu endie parliament ya kwa tokota vingi vya au weekend bika wianze na likanzini na mino likanzini nda kwekalanze asenete wandu watu nene amo kwa ma TV alama aneketo kuna leo kila kendo that is not what we need na isu tu ya sene goods isu tu ya sene Gen Z na sia ina kona selfie na sia tonia tiwo na mbadala to matavye ne kendo kithuku tu ikunza to makathite yuto ine ke kona ndo uno nduka basi twenzi sindu singetwe ai na umala hata kiongozi ona kanisa as much as no kwenda blame government kutumia excessive force ambia na kublame Gen Z nondo provocation nondo saingi kidogo yes. Kiki na tunuani ya 25th yes no roma ni kidogo lakini nitoso no wazi isu ni Gen Z inakonie kendo ni sina bebise polisi ni sina tulanduka ni sina twaisi yao bukuzu isu ina Gen Z ilo kwaza kana ndokweteka kana mama nenda twa mina interview noi nenda twa mina interview na tundo tunene toshete sisia penda to video vya na makonete visa onando makuite TV makuite sindo ila sio yitwe na alama gwecha mapia kwazia mbasu monze umanengete miaka mbingi umanengete miaka mbingi ni 26 bingi pielo kwa se mundu na musisi mundu na miaka 26 na kulia kwa ni nondo yu peba no tukwenda kwebwa wania okay who is a Gen Z ni mundu below 27 tiwo and that is the majority alama na katika street kwa hiyo tukwasia Gen Z ino sio goons we are right tweko kengana DCI wa ICA yes maandamano ama nambe nesa ina mali kilo DCI no kwaze maandamano ima nandi kilo na kuya ze maandamano nandi kilo iki ino chochende yo kangu tabia na nicho ngukule leaders meke kine chochende kawaida peke ndo kevinya monota ku control crowd tisa oyu onekana na maandamano iloli wona ibaloka ikuite ya kana soda kana mikate po mundu ebe abitete tena Christian ndo no kwenda ebe abitete ndete kanisani lakini unaona kila mundu wanze ni omala no kukua akweza kwekite chao akwite nambelewa twasi Gen Z imene guns o unani kwasi sinali kilililwe na katika process nima okilia emulango ya supermarket tisawa nondo ni ona Nyeri
ukona ka madam nini ukwete hii mundu unaweza kusenga likete kukwikata but maybe through influence anaona kila mundu ni walika okay na akwasi asembe yose but this is the point kila tukwaseneka nai ekatusomethanie twaseka nai ekatwatie katiba ithonze twatie katiba ithonze twatie katiba ithonze naona time tu ati muno yes na ndako songe isingosi ya yanzika why Kenyans yes why alafu hiyo tunabozongea muno tutakwa gunze ni tunaoni yela kuna ina maandamano ma Albert Ojwang tiona gunze sisi wani polisi sina polisi ikuita batons la rungu wembezi unasiono no asuti gunze na nononi mundu na create ka video afya ita tevindesu duka sia nangwa so sio kwa sei woni andu asu duka sia nangwa nibola mundu wa mask wa athiwe but sio su duka sia nangwa yuke kingi kethelile pe mundu ukie andu maingi tu Nairobi business na nange maingi no moni makotete tu serikali makwasi ai ketha mweto nenge security ekaitu inengondo twenengai nondo after sentiments isi andu bona andu makwete mekwa hiyo na chao ne kwatia nini police nende ya business community ambaye kweka kwete security yenye ne tumonenge security na meka nayo ma withdraw 25th lakini nduka sio sianangwa yuma naindie maso bya ka video makwasi iketha polisi mwesunga nduka situ tunenge imwana twesunge ondo tweka hata ondo twesunge but sio confidence na kamera no say okay wasi weta masifa no say kendo keno to debate as long as you are not a victim obisi wako bawe setole like nyumba ina security mbano but ikevya nina shop inza sio maandamano as a person na unanita nethi G4S ngamanza enforcement nzo nikanandika nangenduka no duka ini very expensive na nange maitumia masiake tena loan na wekicha mundu wake tenduka yake na loan stock yake onzeni ya loan na out of maandamano batema lamai na number 2 nibongo kulia Erastus nibongo kulia leaders both churches and politicians tuitabie sianai undu twanene kweka maandamano tisawa twekana na wa ati suala kwena maandamano onai kanisa twevingwa you wendo mbea you are a church leader suala kwena maandamano ndovingwa kanisa yaku and you encourage them to go that is wrong wane kwethia suala kwena maandamano wena mwana wako mea mwamina isile kanisane tuboye no kwacha na wewe hivyo but kila tukekuona nekana ibethi ka kende to church leaders suala kwena maandamano ndovingwa kanisa yaku ketha we town but wathi kateka kamera we ni karenji ma the street in no care no na ndothi no care ko ikwekata kwethia affected that is wrong twambe na kweka what is right na nzikai ukona sina Kenyans nekanai nekana sio Kenyans ino sina Kenyans no incitement na excitement by Kenyans excitement in terms of politics no sasa ingi utese kino na sana mundu utese siasa no ale osielewa kwa sisi ndio ila Ruto wekite so far Erastus so far si ndio ila Ruto wekite for the last 60 years President ala Mwakembe wake meana pai mundu asieka tisawa oyusha onanene sa 10 anniversary ya 1 year tisawa registered 25 million Kenyans kwanza wale wanena chana likana idhangu yo mundi yes sha ina scandal yes achao ya umetekana kwina masipitali miongo 3 na emwe from 13 counties me okona wangangania kwangelekanyo kulazimithia wa uma komeneke ndawe sedia sipitali sino wakwata mbesa mbinga ngesi asha kumakola kwenye isi sisi aneno siswa ichi chuni kina kinende na NHIF ikiweta kana chuni kidamiesha ichi chuni kinende na nisho serikali ina tata but the point is mini anikana NHIF ina only 9000 sha ni register 25 nando maingi mono 25 million that is a lot was asla fantie equate over 26 Kenyans assuming on anusu yo mai serious kana mai sine cha mende se moke to ko sombe se makono sindu sio na malea kwitonga tiko tandevya twas inusu yo 13 that's a lot of people na sino bingi na nyumba hiyo kwaka modern market wakite kusobe uchumi na nisikala kiombe withia moyoi Kenyans meko ndo kunikela maisha ma ke uchumi
pai mundu oyu kunene uchumi nono nimese mwana ono utatite wibala muthuku no uchumi timo isu ni siasa na nitabe jana pesa ba mubuko no ekana pesa baibi nano mebe ana pesa mubuko ndoka kengwe mundu isu no siasa baibi nano mebe ana pesa ona kutu ba oyu no kwa na pesa ona kutu ba na pesa uchumi timo thuku ni muzeo kwa na uchumi we fair we pala to awitisie pala wa ukitisie 2022 na neke tumingo ngitishindango kwe ai so byo nyumba ile umomi andike 2025 na ngemi andika 2022 na ukwe mundu alika 2022 mabo kebe alama aiku nala kulika 2025 bai mundu eso mwana alika 2022 tisawa chini kotebe kana uchumi we chao we sawa na kindu kimwe nitabasia Kenyans na nitindane matabete paiso moko kila ukitie ai nondo wenda mukatote we 20 bob atote we 20 bob baiwo na kuma bala twambie serikali baibinda prices ya sindu ya either undu thutu kwenda siekale isusi determine one market please yes ndai tuenda nataka nini muno yes tuenda nataka tupika saa 3 na peano marusi hizi ama kwenda changia yes tuwe zote kego meaziata makole maziata kuumo zia hizi ningwa ajine kusoma mautumanyi makwe na niona wa matu muno kwa fujo naenda kumasisi kwa metuki ikuli yoka na woni yulwa onene witu wa empowerment kanani oteti Joseph no wireless ya Nikki ti uteti wireless ya Nikki ni empowerment kanani kendo cha kutelesya ene ndibe mundu kwitwa mwisu kuwe wakalenga yasia ona tuime na Ruto tulilikane museo ukutembea na Kalonzo ukwetwa wa Munyoro ni mundu tribal sana tulilikane undu wanena deputy president no waise kula sia kamba nini na si matethia Gregory Muthama Sanebo ya Segudimuni ni Rastas hii ni siasa tu last week walikuja Matungulu wakaja watu wakipigana ikafika mahali polisi wakatumia tear gas kugawanya watu lakini uzuri mambo ni one time nyumba ya Kalonzo tosha ambia mgeni wako tumesoma tafadhali aache kudanganya watu aluta continua Shakespeare Jmo yasia all of them yazeni siasa na empowerment kwa pamwe na ke James ke kove akasia both yasia si on the ni kwatene pamwe aya be mundu ngi kwasia one time is a chorus Benikima the Steve we are only oteti mudhei Stephen Kalonzo has said this government have done nothing in Ukambani. We have the only one leaders who are going to make Ukambani better, or we are the only leader who will make Ukambani better in Kalonzo Musyoka 2027. Joshua Zioka Wambua Ukamba kila kendo kesio kita wa siasa kwekala ovinzani nikuo tukweta kwendana kethiwa aendie iliyombunge 22 Ukamba na kila vandu aitia milioni 5 usuni une komunene Ukamba anyway Kalonzo tosha ondo mwama nyiye boni savali guma wote usuni oteti baigendo kenge na nimbesa si amwenende si utomeka Steve Mwendo maendeleo mashinani alifika mashinani alifika place hata Kalonzo hajaifika mashinani yaseki ndiki alifikio kuondona Kalonzo utafika honest Masemoteti Motuko Junior those are just local politics they are plain so who has really benefited here usetwa Julius Mutua uteti tene mana kile iliva ni moni echo machoke yiko uzu yazenike muumeli loyu eto abeki zipi ndinda Kasongo's team uteti direct na number ulaute asia ulote neno nesuna uteti matwa isie hata nyinyi ni Wakamba kuna kitu mmefanywa kwenu mwana wa Kinge Lucy Kisiula oni uteti James Mbiti one time oni uteti kukenga enende hii ni siasa Jackson Chabare any tangible project since the visit Jose Antoza oni uteti tunamuonea 18 kijana Bazu Kilonje Kingo Master oni kosokoso asuti maendeo Erikson Motinda Guns ila noni metabone mwa okay adinagu metabone manago ni esiendo nai Moses Kiendi ezu niyo azuna ndo mama kumeonena empowerment plus oteti both James Joseph Mbada sainge ando nomo menda matwe maivudwa umekwa kuka Venezuela na uko ne mundu moko aiko kenga besa isu no mathoa masine tachala ni tourism machine sia saloon displays na tomota na mayete ando yu mwatiwa milioni 3 na mwe ando tangili 10 sianwa
sianwa no kuya tu ndweteleka iwe wanakuandikite chao sindo ite kusikana na kila ando milioni 10 mauma bayi ntiwoni wake nenge kwangelekaniwa yasiandu milioni iso this time round traps sio kwa Moses Sanchez Mutinda Kennedy Mbindi ndio akamba kengwa hivyo na tusilinge tutathoa mutu Simon Lange uno tete mbona kila vandu uthinde ulea weta Kalonzo au manana mwana witovyo ndakese kuona kindo kimukweta mbasi kwani kindi kondipi wa ukambani meyile ukamba Festus Joseph I don't know anything else. What I know is one term is real. MC Erongo Samu Mwange na ende wa muthia. Assume a group of 45 people inapewa 2500. Hakuna kitu ni siasa. Okay. Akane sisi kwesela ile itatu kenda imwitano. Uzini Facebook maka na muthembozu. Na ende kwa ile itatu kenda imwitano ni kenda nenge kinyongo mwanya na tukita komine naona masa amaito mauka kutonya muongo Erastus kitabya kinyongo aya kyotukenga indi wetu akinyogo kana ni Kilonzo kana on theno mako kinyongo ni saneme kwitu ni Kabat kitui kwanza uzuni wangala kwesi yakwe usi wa musi usi wa musi azema hapana isuti ya ngalekweno isuti ya Kibende aya ungia bea Erastus mwamukia ta morning leto ya sema no ningalekosia kutulia tulia I think Kitui West Kitui West kinongo nemo nana wa mukerie mono indu nawe tesitwa niwe zingalekosia tulia ni zitulia good morning Erastus nye ninao ndiko asio ndio manabu asio lakini yasema imbesa inaavika kuoyata no siasa ndio na ikundi itano sienewa 5000 tabia UDA yenye kura yakwa ni ya Kalonzo siasio so kinyongo nondo on them asitwa no makwe yes Kalonzo kinyongo chia mako twemine yangu nenge natika ile kana asie ukarewe maybe kana asie asuma asie ni both they are right asuma asie ni both siasa na empowerment nondo sindu sionze sikwa nao una politician yoka kwako akwe kanesa ne kana kone siasa kwa hiyo hizi ni sindu sitoma kwa but number 2 kila ngwenda kuinsist monone kota vyandu vaimbesa nditi na tu mengewane sio yakwa sia mundu yako ikihesabu aza 2500 imbesa nditi simbesa mbingi mono kwa mundu wese kio kwenda kweka na kwe andu twisuo mundu twama kumukia Monday kana tasuo Tuesday wa mwe Friday ngese ya 50 bob palawe na wakitione Friday ndanesa koresi 50 bob tisawa kwa uwe ketha wona isu sinditi ni kwa ni sawa na pe jamaa wangulie kule tu debate wa mbesa isi asila fund manatana angoli thoko mimanyo mbato meva mbea siana majority manenga na 600 I mean 6000 one divide mbesa isu kwa matuku 30 wikite mundu usu kwa muthana ni to survive ya na only 200 no kwatia na ni mwane na akuthu kuma 4 years meaning ne asidi sini ni kwaku lakini kwa mundu ngine mbingi na pe onla simutethasia na ndao kitesia na mbesa isu wa manenge no mai manenji ama kevya sana fees na makono sindu ngi musikuona makeko sindu so vaimbesa nditi that is the point kwa uwe kato tweke kweke siasa mbingi kwa sia ita kwa sia 2500 imbesa nditi to me tichu tikendekeseo but kila twa makweka tuma kwate koko tupate serikali koko to eka tukwate serikali koko tose kila kikuka kaba kendo ikwatililite pate kendo tenacho twambe kosa kila choka 2027 yabika alama kwenda kuthina Kalonzo meka ina Kalonzo alama kwenda kuthina Ruto meka ina Ruto na nzi iti oende good ita mwesu kwa wakate asia walete pesa lakini Kalonzo ndio prezo thank you nengi aya vema tumani kwenda atumine bane kenda unengeto sia kusia moja kwanda teke mwe abete uzuya kakuuma na hata wajenge ukambani ni one time samu wa mamu sainge andu mona no mo menda matwe izo nzomie sinzomie kandi kasio kelele shadow vice president Mr. Mani uzuniwe deputy president we Ezekiel Mutinda empowerment ya maana ele ni gani hiyo cheap politics kiwewe na unaone nene atiwa so baiba hata wako sio kelela lakini no kusoma mautomani yote sawa
visitors bring blessings usetu Daniel Wambua True. nake wa muthia alia kwa gogiro capital ya Ukambani Makueni mali niki anayo Makueni George Waine ndolo na indi katupike bau asama ituniona matuonie mongo so Kilonzo twiminie ngaunenge natike mwe yetu cia kusia muthia ekani ya kambai siasa ni kindu unique na ni kindu wani wenda ku channelize no biko kivindisi oitwe na tribe main 5 Kenya na tukasia tukalika selekani sola mundu itukalika kivilani ni makosa twithia tukwikosa hata mbai ko watu yo meje twa 80 mbikela Kalonzo kalika na tukiwata twite serikali na twikwata serikali kuko ni makosa nendo isi ona platform esu mena oneto nayo Matiang'i na tuyasi tukeyumia twetele mbikela Matiang'i ukamina twimanze serikali tose kindu kiru twawikite ni kindu kisio mono cha kutungiania Kenyans pamwe na no matungianite monze baiki mo Kenya te katika serikali na tongo imonze no makonsindite na meke serikali ko tumukwate koko tuthukume nake after 2032 nini zi tribe inge koka na Kalonzo kila nenda ali ke serikali ne kana ni sure mathukuma na Ruto oyu 2032 there na chance ya kungama nondo katika ando asumonze experience yake ni iyo lumuno na kweli atuteithia tambai tukeigwa moyo ni twakwata kiwela ki nondo twaleo twakibitia 2032 twaleo kwa na Mukamba strong utono chosa kisioke katika kabila ingi ni sure kikatukuwa another 20 years kwisa kuona twete Mukamba bikevala Kalonzo bikite na ukwithia enene katika national politics ko udhuthi wako nekana naliko you either na chance ya 32 he is still young tuyaze Kalonzo muku and is very strong na 2032 no focus now 2027 that is gone is ni over 80% koti one time no is ni zake the one time no mundu nanzikasi yake na izi no sindu sio dele lo bambe timu vya asante tuyo maandamano onge tuoke twende lakini kwa munde katubike bau maundu ma empowerment na uteti na nemo vya nondo akwele kilungu cha munde asante na kukweta na short notice asante sana by the way hizo mbetie saa sto tuko ndio mzee isia tubika muthia bau twetha na Joseph Kilonzo na indi ni muvya na kunondo akose isia ala mwatu matumani ni muvya mwanya nondo akwethana ni mwatu kwa tamba una twavika bau twavika ni twera sasa kitukuwa nzomo kwa oju tiwane saa ni kuendea muthenya wa kwaya asante inu ni Mutongoi TV.